بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا على تقواه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Puji dan paksarang syukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Suci Maha Tinggi. Anuin kekilahan singkatan pia panjarin ya Tuhan mapatut sumbahun
hakatan ngianan susumbaw na bawasing umi. Amuin pagpangaywan sin ketan yung tulong iban sin tabang. Amuin pagpatilibunan sin katan dahing hakatan unu-unu masalah. Dahing hakatan unu-unu amuin dumatong pagin hawabaran niya iban pabinaybayan iban pakauman bala dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun isiruha ingin pagpatilibunan sin kita ni katan buat malengkan tumawagsa kita ni tumawagangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Tuhan, nieksaksian sin kita ni Tuhan tunggal. Wairun duwaing patuhanan. Amin mapatut sumbahun buat malengkan siaksen sin kita ni tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin panghur singkatan kanabihan Pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun kanin kahinapusan daing hamanga piak paturun niya kaptangan hamanga nakaw na rin nga Quran kahinapusan niya amunin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan niya ng siya Furqan sabab siya botendun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan para kala hukuman amin manilangi daing hakabatilan iban sin kasabunalan iban sin pagsumba berhala, iban sin pagsumba pa Allah subhanahu wa ta'ala katan sin hukuman. Dahil nga dalam ito mga jamaah muslimin, mapalanggon ha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patut tiap-tiap muslim magmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban himinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halim pakbitikan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Dengan panaknaan kahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Kapaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran kaniyah. Amindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipasampai hipasaplat pakatan mahadjana. Bukun naman laulahasya niya, bukun naman bangsa niya. Sambil mananap pakatan manusia katilingkal sin humih. Amin. Siaput sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala hatumut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad bukun namo kau piaturun bukun namo kau hinang rasul buat malaikat ini kau yang saplagin dakwang pakatilingkal sin dunya bukun saja menunjuk kirun saja habangan sarap atau walaulah siya Muhammad kah buat malaikat agama Islam supaya hipasaplat pakatilingkal sin dunya amu paka Arab sambil bukun Arab sabin syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala akaina pusan risalah piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala dulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in parakala yang saplat pakatilingkal sin dunya hikarayaw siya tiap-tiap zaman hikarayaw siya tiap-tiap hula hikarayaw siya kunu in kahalan bang muaplayunin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban tiap-tiap hambuk dengkatu tanwin iabutan sin akal pikilannya iabut abutan sin maniu tiu ilmu niya in subaynya hipasap lagi agama Islam misanda ko meningkau dalam sin bayni mahi sabab amunain wazifatul anbiya amunain profession sin mga kanabian kata wala naghangadulat subay siya katsihan wala naghangadulat subay ang tutumbasan dengan manusia wala naghangadulat in subay siya rilan unubang uno in Nabi sallallahu alaihi wasallam doon mayan siya Makkah amin nagtag na in pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwa jiharan amin dakwa subay na hipasaplag pagkatan nagtag na halulas siya na bukon na sekreto di na maingat sangsangan di nagasangsangan in pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di na maingat pagangan sin mga laulas siya na mga Quraysh amin yanon ni mga manusia urong hambuk-hambuk pabinaybayan haun-haunuran ang panayan ulang yang qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan baka mo la ilaha illallah magkasanlangan kamu hatlaw dunya dagpak pa atlaw kiamat sabab mahi amin maig dengan pikilan ni pagsumba barhala mataon halong sin Ka'bah tungkatus tagka'numan barhala amin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala hatong gatos tagka numan barhala sumbahon haul uritin kasabunalan haul uritin Tuhan manggili kay mo kauyayan deng hatun yaman kaparasanan hadlaw akhirah haul uritin piun
hihubal malakut atau mensiri-siri dengan mga santo. How mo rin din makusog iman sin mahakawasa? Allah. In jawab ni Allah, wayrun dan hayni, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Qulu la ilaha illallah tuflihun. In amaun hataykut niya Abu Lahab. Bang manawin Nabi sallallahu alaihi wasallam magdakwa pabinaybayan pakain kauman iurul sinamon titilo sin batureng hataykut kadzab lang la tuti'uhu kadzab. Long sinamon ayaw kamulay magkahad kaniya. Pasyati tiro simbato ring atay ko putingan sanlong niya putingan. La'natullah alaih. Putingan sanlong ni. Long sintomi ta isiyan anakon ku sanlong niya. Kita may kusog sinamin ipag-block ni sindawa sin Islam. May ta sabab anakon ni Muhammad. Ang pangunan matan. Anakon ku sanlong niya. Ay kamulo niya kumakat sin kaptangan niyan dupang-dupang saat. Pedin kaki intaw sin susumba untukan alam sin kaba hinaon niya hambot. Sambil di nilaman kasangsangan, di nilaman mabang yung pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab tiap-tiap manusia makarong sin Quran basaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magtuir magpakpulaw sin pangatayan niya lang niya bukun tarasul bukun daman. Bukun kaptangan manusia. Bukun biha ini bukun bihaun. Lang niya matan kaptangan din Allah subhanahu wa ta'ala. Ang penarap kaingatan nila hisin Allah. In Arab kaingatan ngayon pagyanon Allah bang masaputingan sin Allah amin real Tuhan ding hakatan susumbahon halam sin Ka'bah sadi sila mabaya magdirect iban manunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala subahilabay ding mga amin yari bihan susumba sin mga sila hasupaya kun amin magdasin dua nila maut pa Allah subhanahu wa ta'ala hari bukun sila magdirect la in agama Islam sabut kau la ilaha illallah in Allah subhanahu wa ta'ala di maglagi subay ang suluhannya amin biya ka isin kurustian subay sumamba na amuna mangayo kan Isa alaihi salam bokbo bahasa kuno amu yonin magdasin dua nilamat tu Allah subhanahu wa ta'ala iban mangayo kaampunan para kanila in Nabi sallallahu alaihi wasallam biya talingkatan sinyatu biya talingkatan sinyatu in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaw nagdadakwa yaw na mamayta sin kasabunalan yun isang titilo sinanaw ng hataykod lang ngay kang magkaad ka ni rupang-lupang saan lang may taisiyan lang nga ba sa putuningan lang ni insiyan lang ni anakon ko lang niya kaano karo ray muplot sa kalibiyaon magdakwa sinisya kuno Nabi bang lang niya siyayan Nabi labi awla na kami mahinang Nabi sabab amaun niya kami banglang yang siya Nabi, labi awla lang yan kami yari halam sin Makkah, yari halam sin Ka'bah, labi awla piniyong sin Allah Ta'ala mahinang Nabi. Awlang yan Nabi, biyak kaniyan miski. Awlang yan Nabi, biyak kaniyan hati niya, wairun ina, wairun ama, ingkarya salihin siya yan, simulik na sadya halaw pag-ipatan sin amaun niya, iban sin tauruwaing nagpaduro kaniya, wairun ina, wairun ama, uwas mahinang Nabi. Kano rasyan lang niya biyay ni biyaon. Ampayan lang yaon magdatungkan niya bahasa kuno deng hatuan niya Rabbul Alamin long niya long bukun dupang-dupang takajinin tauyan kamu niya magkakat sabang niya ka basahan sin Quran in hisuin maurul niya dakwahan way mahinang mayta pasal kaya ingatan nila asal ingkatan sin mga susumbahon tanga mata sirima kita kaya ingatan nila asal ingkatan sin yukil dengan mga susumbahong batu iman sin barhala takalima sari makahibal takasimut sari makabisara takatay nga sari makalungod ang penpagyaron Allah amin siyakot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan kamulong la ilaha illallah amin wairun tuhan mapatut sumbaw nakatan susumba si manus ya bawa sinukumi buat malainkan Allah amin nagpaturun sin biya ini amin lagi nagpaturun kan Ibrahim sin Suhuf amin nagpaturun sin kitab Taurat kan Musa amin nagpaturun lang sin kitab Zabur kan Dawud iban nagpaturun lang sin kitab Injil kan Nabi Isa iban sin nagpaturun sin Quran marikaku hu Allah ang panira ingat puting hi Muhammad kiyasa akupan nila Muhammad bisa ni magsulat di maingat wayrong misan nakapangadji Muhammad wayrong misan nakahindo misan ni magtarasul di maingat ayaw magsulat magtarasul di maingat sakali tadha na sadya maingat misara sin parakala bihaon
Tagha na sadya mamaitay sin umat na kauna. Tagha na sadya mamaitay bang hisin kanabihan na kauna. Tagha na sadya mamaitay bang hisin na uno naman yung mga iniayat. Iman sin mga uno ben piaturo sin Allah Ta'ala kitab na kauna. Kiyublanin tao maktabi. Din kaingat mo para kala ito. Long ni Allah. Long ni Allah. Di nila maingat kahakaroon ng pamunal. Sambil piuting nila na sadyan kasabunalan long niya tagajin. Long niya rupang-lupang, long niya kaptangan niya saan, long niya hindo sinaming kamaasan niya, ang pawayron kamaasan na mayat pagin ang Quran. Wayron, nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung parakala yung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ang paamoy nindakan sin Allah ta'ala tiap-tiap muslim, amin hipaamot yung risala sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahisiyos yun yung amutan, iban harin din yung kakaus-kausan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayna longnya rumayaw kabtangan, hilalaungan, karumuban sin manusia, iban kasakupan sin manusia, daing sin kaptangan, amin mangdahi kau pakasabunalan, amin mangdahi kau paunindakan sin Allah, amin mangdahi kau utungunin manusia dan kasirikan pakasabunalan Tuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin bisurunin manusia dengan kakahinang pianglangan sin Allah, mari pa magtuad-tungki magsujud pa Tuhan tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa inna rumayaw kaptangan, hilalaungan karunguran sin mga mahadjana, amin kaptangan mamaita ikaiban mga bingabi magdawahangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta guyurun bisurun in mga tao kagaus-gausan himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakwaben wallahi wayrun uno bang uno in hiangat ulat na murengkan yung pia sampai namin risala sin Allah buat malaikat ini baita namin kami ni muslimun. Buat malaikat ini baita namin kami himinang biha ini, iban nangamay gabi pahinang biha ini, pamagbas sa Quran, pahumati sin Quran, pahumati sin unindakan sin Allah, dan naman ha ibadat siwi-siwi para kula, dan ha sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ha siwi-siwi para kala maaslab, buat malaikat kami ni muslimun. Buat malaikat kami ni muslimun, mga suwin tawuning para kala sin Islam, may ta kamu muslimun, uni mana sin muslim, al-muslimu musalim. In pagyanong muslim, amin maingat siya himinang lumawat, sinunin hikasan ng simbarang, iban hikasan ng simpagkahi, iban hikasan ng sinunin na pandaybay sin kita ni wahwal muslim. Amin in pagyanong muslim, sambil imian in Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanong muslim, amin na nawagtawag ng da'wa ng utong pangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ha agama sin Allah ta'ala, iban nangutong mari pamakibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sinhilang marayaw sila nanin mga muslim, manhumul muslimun, hisin mga muslimun pagyanong ay muslimun amin pagyanong muslim, amin masannang in pagkahiniya dan hangi kajilakaan sin lima niya ay singi kajilakaan sin simut niya. Yan yung pagyanong muslim. Bang masannangin pagkahimu, pangdaigbay mo, ibang sinisyunin pangabay mo, ibang hisyunin iban mo. Dan hangi sin lima muri kau di mabot din lima mo kaniya. Di mabot din lima mo kaniya hipamoy nga. Simu din aon kaulinan, ibang sinway kaulinan hiragpak min lima mo kaniya. Dan naman hauno-uno hikasakit sin pagkahi, iba sin pangdagbay, iba sin uno mahinang kadilakan dan kalimamu, iba sin kadilakan sin simut dan ngafit, iba sin jingki, iba sin ihid. Yan yung pagyanong muslim. Sila yan intok mangabi-ngabi, sila intok mangdahi pahinang marayaw, sila intok imian dahil kamu magtagipon kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sabab kakitaan murunkan intok sin pagka muslim amin simusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin naglalano sin pangatayan dengan kasirikan, ima sin lumni pangatatan magtupay kalayaw, dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababin siyan muslim, naglalawag sinunin hikasan ng baran niya, hikasan ng sintay mangut niya, hikasan ng dihadon niya,
karena intutun basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasandangan hadlong kiamat silanan impagyanun muslim long sin Allah subhanahu wa ta'ala dakan niya katutan ipasampain risalah long sin Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan long sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag tawakkau harang sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag tawakkau harang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mabaya mutung rin taway ikaw nalawang sakandan akar ikaw yarindan sin Allah ta'ala harap umari parang sin Allah subhanahu wa ta'ala sya'bukun min tawbisurun hawairun hikmat nyari mumaynya tipa sampai agama Islam arakala wairun panghati mo biyasin mga sila nangadji marayaw uning mahinang mo habiya ka tutan yung kailuwayrun panghati amin di mabaya mo siya hisayib lang sinbasa mabaya mo siya lagpas undan nga hinang niya sa uning hibisarap uning hinangon ko pa niya supaya makait siya nga hinang auto naghinang ko marayaw sa mara mo siya pahinangon sinhinang marayaw ando kailo bang way hikagabtang mo kalimat dahil nga Quran imasin hadith sabab bukun kau nangadji atau bukun kau hafid atau bukun kau alim atau bukun matang mimuras mo nga hadith misan dakuman aunhi pasampay mo kanya kalimatun tayyibah misan dakuman aunhi kapasampay mo kanya kaptangan marayaw sinhibay mo hinang yan bukun siya marayaw sa pantun kataw taymang huran haagama Islam wayrun hikabungat niya bisara marayaw maba siya manglangi sinday pangdaig bay niya mag-inom alak atau kang dia ini bihaon maba mo sila lang bukun yatin subay mga dahon mag-alo jawab subay mag-alo arakala maramo maglingkod konsum ko ni sa habokon parakala pag inuman maiyan mo lang mimbunal niya biya lang mo bukun mata ng hapang daigbay na tuin biya mga hiwok na to sindu pasal tumaka mag-inom din dun maghiwok magkuhan sambil pa maghilwala makayan siya maita long mo bang habiya ka muslim yang langanin hal lang niya bang kaniyong muslim arakala di makajari kamu makajari lang mo in sabab sindi hikajari sin hal na Islam pasal sin makabakil wala hikaruan dari makajari mismo habaran mo mahilo kau mismo habaran mo malawak kau hasayub yang langan sin agama Islam ingkatan yang haraman sin agama Islam ingkatan sin inuman ibang sinihit-hiton makahilo pikilan hiaram sinagam Islam sambil haparakala inuman makahilo inamin kiminam satya kau sininuman makahilo ri makahilo tiu-tiu niya long ngubet ini sabini kahilo sin hambuk syat dayaun in makahilo supaya amin mahabain liuk niya kasak dakula bangko makainom tu ngakam pa kau mahilo in tiu-tiu minum satya kau kinaman mo in nanam niya atawa unin uno naman in-upload niya di sabdanya mga makahilo langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma askara kathiruhu faqaliluhu haram unin parakala iinuman makahilo makaig sayo hapikilan nin bang siya mataon sabdin tu kiawin sibi-sibi sabdin tu kiawin tiu-tiu langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tiu-tiu niya yan haram dah bang makahilo in mataot niya long min tiu-tiu niyan haram dah maita pasal dito rasya kiawa damikyan ini hititun sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man hidayatan sin Allah ta'ala paran mabuntulek sin hinang amin hikahilo sin pikilan sambil malawa hasayu sambil pila na innabuno ama sin anak pila na inna sumbay ina sabab sin hiloin anak amo pakain hindi haramun sinagama Islam habay nilakbo pardusahan di makakila sambil maas pang di niya nakakilahan hiina niya biat din nin babayro kain bang di niya nakakilahan hiyama niya biat din nin tauro kain ang kanin agama Islam pinglangan yung parakala ini unin mahinang sin kita niyo amin himay tak muka niya hangkan yan bawal kamu yung parakala
Sabab ayaw madto pahukuman. Amin kamu kamu mat inom doon man malawa sayo magbinasa. Ang pari kasayuhan hapag binasa niyo arakala nakasagdugo. Dahil hapag asagdugo na inang kaso miyatay na haulin na haul sambil pa hangkan yan piyanglangan kamu sinagama Islam. Amin in wisdom. Amin bangko mamayta kani hebayta muno naman in kamudaratan sin parakala piyanglangan mayta yan hiyaram mayta sa piyanglangan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Amin bangko mamayta kani sin unin mawa mo siya pintaw dengan kaalan niya subay palawayon mo sin matay masin akal pikilan niya hikmah hawistam wal mu'idhatil hasanah. Iba sin kaptangan lam malambot kalu raman dumagpak palong sin pangatayan niya. Fir'aun laknatullah alaih malengkan matarrang hi Fir'aun amin nagpa huwa kan Musa ibang sin katang ibang sin biadining kazaliman kaanyayahan pagwa sin Musa nakaig sa biyuda ay Musa ring halom sin ini Egypt sa nakasuntok siya tao Egypt miyatay miyuga siya rakala lakom siya sin sundalo ni iuro sin taymang hulbang hauno ang pabakas niya nabaitan sin dakwa bini Fir'aun sa di magkakat long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa idhaba ila Fir'auna kadto kamulong ya ikaw lang sin taymang ya Musa kan Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa kadto kaulong ya ikaw long sin Musa ya Allah bukun matuklit indila kumungat sin kaptangan biya ini bihaon sabab bakas nalus sin baga kayo ring sin kasiwi-siwi na inang ako biya kallo sa long niya pa ka rin tay mangud Harun siya long ni mag-translate sinuning kaptangan ibayta mo ka ako nalong sin Allah tala idhada kadto kamulwa ila Musa kadto kamu kan Musa ay kan Fir'aun kadto kaya Musa ikan sin temor kan Fir'aun long niya bisara kamu kan ibayta ini sin kaptangan lambut kalu raman long niya taymaun niya sin keingatan sin altar taymaun sa hangan sin magpasampay hangan sin suway hipasampay arakala di matay masin asawa min hukuman arakala di matay masin anak min hukuman arakala di matay masin ununin hisin masukay min agama Islam sa lawagiran dugaing kalu matay niya lawagiran dugaing kalu matay man misan hikmat dakuman iba sin kaptangan malambot sin imparakalan pengharaman sin agama Islam hasupay kita ni mahihilu hala alam sin pamilya alam sin bayna tu long sin Allah subhanahu wa ta'ala wajadilhum billati ya ahsan ibandaha sila long niya magbisara maghamatungan magpaliw kaptangan hakaptangan marayaw amin waynun pagbakli bisara mahinang hikapasok sin haantara sin kamu mauhiin kayo arakala misan pen kaunan sin kasabunalan di niya matayma arakala mahinangin kasabunalan ng kabatilan na panay masin tao sana in parakala ini jamaah muslimin in umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman na tuin anduk kailu mataud wallahi mataud bangko simid da pa social media long simalayo inda jenis babarapa inda jenis warna babarapa long simalayo dumut ko singkap tangan malimu ampay sabta kaputing bang makadakwa lang mo sabya sinamayin lang mo isyo na maingat bisara sa bang murong dungan marayaw nag-aaral di masin kaputingan niya malimu rungumun bang hakaawam sinbiya sin katuutan niyo ang pabawbaw magdalil sin dalil ampay sa bukon amo ang pakaulilan kisa sin kisa sa mamin kisa wala nagjato puting kata wayroon na sarayaw-rayaw kaptangan long sin ulama inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam long sin ulama bunal tu insak buntul liman kakaharun na kaptangan magsiya magdalil ang Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala dami kaning sarayaw-rayaw na isab suntuan akaron sin kita ni kaptangan amon yung kaptangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dungog kauni siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith
hatungod sin kawajiban sin kita niyo paparakala magpatumtum pataybang paasawa paanak paisusunin kampung karabat law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiu daim kaniu in mangindarahi manawak-tawak mamaitay sing kasabunalan bunnal tudilan sa sinallahu ta'ala pahala biyak sin pahala sin mga tao hisin kaya dakwahanmu uhus na kahinang-hinang marayo sababmu dihilan pa ko sinallahu ta'ala pahala dito kanina aun pasal pahala mo ikaw dami kyaning kaya dakwahanmu himinang sinamin kaptangan napinda siya pahinang marayaw dihilan pa ko sinallahu subhanahu wa ta'ala kakuyakan mahasil mo rin nga mahinang ni insyaallah dami kyan hisusap mangdahi pahinang mangi dihilan sa sinallahu ta'ala kangian hitumbas biasin hinang niya iban day sab tutungbasan kangian pahisin miya kat biasin amin simingod kaniya mga palangwa nga kami Islam suwairin na to haramun pagin humabaran na to in parakala amin karayawan iban sin tutungbasan sinallah subhanahu wa ta'ala hakatangan mo malambot amin mangdahi kau pahinang marayaw mapindain siya rin nga hinang bukun marayaw mat pahinang marayaw law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ali law na ya Ali la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am law na ya Ali bangsad ja kahidayatan in hambot taw hasabatmu bangsad ja kahidayatan in hambot taw hasabatmu himinang marayaw nagtawat pa Allah ta'ala nagmuslim bang siya bukun muslim law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi marayaw tutungbasan niril kay mo sin Allah ta'ala dang sin kita mo amin yari halupan mo inilong niya pangarta sin Arab deng ha mga mahal ka pangarta sin Arab amin unta pula bang siya na babaan inhal ka sinambok unta pula mahal ka rin sinambok sa sakatan Mercedes-Benz biyak din na bang kau kiarilan mataw deng ha mga unta pula kasusuban sin Arab nalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkaazaman nito na ukap sila sin bunuh Khaybar na mataw din nakawa nila rin ha mga amin ini kanima deng ha mga amin darawgan na ang pareng kakukan sin Arab bang sila makita unta amin iipatun nila lagi mahal ka iban deng ha kaunon masyarap iban sin mahinang nila sa sakatan nalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw mapilan in mata niyo iban sin pagiman ni wallahi ali bang sadya aun manusia kya hidayatan nakasud pa ka ma Islam napinday kahalang deng ha kangian pakarayawan sabab mo lam niya marayaw pa inhitumbas kay mo sinallahu ta'ala iban mataud iban kasandangan dahil sin kita mo lang yung pangarta sin Arab mahal ka pangarta sin Arab ini rin ng mga unta pula mga palanggo na kami Islam inagamasin kita ni bunal niya in kami nagpatumtum ginhawawaran labi-labi iban sin pakamumasan katote mong urang halupan sin kami arakala halong pamaybay sin kita niyo kailo in pag-agama Islam wala tud liman yut marayaw arakala in pangdaigpay na to kailo wailun misan nakahati sin agama unin diarang karayawan arakala hisyu na rekato tani aun panaiban ni alam sinopis at tawakan haun binaybayan ando kailo bisara ko sin kaptangan malambot lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun tayyibatun sadaqah in kaptangan mo marayaw hanganin ikaw muslim nagpakita kau sin dayaw hari na kau rimil kani hambuk dua pilak kaptangan malambot sadakana hikaril sini kau kaniya wa aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله لو النبي صلى الله عليه وسلم isiu longnya in mangindarahi pahinang marayaw tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala biak sin katumbas sin Allah ta'ala haisin miyakat kanin at tinalipat manglipat mga palanggon ha kami Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam puas karatong
karakpak kaniya sin ayat sin Allah Ta'ala diak sin nagdakwah na wapat na sadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na himali. Nabinsana bang nabinsana sambil miabot paparakara nagluwas lungsad nag-asad dugo Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mayan sadya ko mahinang muslim. Bang mayan sadya ko makayang la ilaha illallah. Bang mayan sadya dumagpak palom sinbay min Quran. Bang man sadya ko makasujud pa Allah. Bang man kakilahan min Tuhan Rabbul Alamin. Bang man makaingat ko sin Islam hata karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam timak narito kanin pagluwas lungsad paglunto di magpagpadarajat in Nabi sallallahu alaihi wasallam iabutan sin puddang hambul Uhud. Naapas sila sin kuttara. Dahil napakuhan ni Abu Sufyan pagtungod niya pa isang kailo sa amin nagdasin uhan sin pagpuno dahil habangsa ini Quraysh habukon pa sila Muslim. Nag-atubang sambil indakbus biadakbus sung daw ko ni Muslimun inaapas nila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kulang in nag-guard kaniya nagkaapas pa to nagsuno-suno hambuk 2 tao sambil in mga nag-guard na Nabi sallallahu alaihi wasallam imalop sinhisun di matumbian amin nagsimpan kuan nendun nang ini nagbuno in Nabi sallallahu alaihi wasallam iabutan sinambuk kafir deng mga Quraysh iabutan sin pudang nalahod den diha abaga sambil nahulog in Nabi sallallahu alaihi wasallam pa lumag bihayan sin kusog sinamin dakpak kani sin pudang nalingad in Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isap siya iutong sinambuk sahabat tindog ko lang ya Rasulullah pagtindog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iapas yung sinambuk tao iabutan na isap siya sin pudang den dinhi sa bao day para wala miyo sana kapalya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kan siya nambok na luwak na isabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kiyutan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabayhok simudi namuin dahil nga mga amin nakakansilyo mo kitaon biya kari ini basi biya namin maglapit-lapit biwutang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kari helmet akat Nabi ang kataan mari sambil papamayhuan yang utang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam simpudang sambil simut pa bayunia natilog pa sin batu in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kafir batu bukon iabutan sin pudang natilog pa sin batu nagalog nabagbag kailuin amin tangil sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak bawa sambil nagmamain in simut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangan sadya malappas kita ni hakabinsanan adlaw kiamat hangan sadya makayang kita la ilaha illallah hangan sadya dumagpak sambil paadlaw ini in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki tagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala karena singkasan dengan sin umat bukan karena akasan dengan simbaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bangat sa jawaran ni unuhun ni may taswi pa siya maglugto sin onday sa anak pamilya ni alupon sa hangan sin umat sambil in panagnaan dahil mga kiyasusahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kawafat in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati kita niyo kiyasusahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati As-salat wa malakat aymanukum. Lanya umatku ayo tinggalin sa bahaya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam deng sin panatnan pagdakwah na may ta sin la ilaha illallah sambil pakahinapusan sin kabuhi ini masing-masing umat isiusus sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pagbangun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadlong kiamat pagbangun niya batiyon sin Jibril alaihi salam puas huyop sang katala puas sin katang dumatung Jibril alaihi salam ya Muhammad bangun na kau, ubus nin parakala paghuyop sang kakala pagtindog nin bihawon tindog na kau bangun na kau rin na amin inihalom sin lupa yan pagbuwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iniyasubuni hawon na lang yung umat ko ikaw rin kasusan sin Nabi hawon na lang yung umat ko kita rin kasusan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hanggang mapalangkuhan na kami Islam ando kailo bangbat sa aun parengka tutan wala nakahati sinara ng Islam ang biya ini lugto si mga kaguruan sin kita ni magpasampay misan kaylo hambok do kaptangan bang main sumagplak sad jendakan sin Allah subhanahu wa ta'ala malappas kita ni katan dengan kabinsan dunya dumayo imparasan na to sambil parakal adlaw kiamat sambil dumayo imparasan sin katan muslimin patut tingkatan sin muslimin sumalawat ang Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena amin lasa natu kani misan pawala tanan natu nasya kita iban sinamuin ini hatinin kita ni masih si masalawat pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lom sin basa utang na lom sin kita na hinang kita ni muslim di mayaw kita ni dengan sab sin paglugto si Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.